Tije na da bong nkrata ndie edinsem bebre enam papa na de akotene no eye covid hunsem na covid emunsem no mampani Akufo-Addo akwakopie mu ewo European Union Parliament anim na nesema wo de atudwa no ene se covid yade yi baaye na wiase amansan nyina na asoso yen ha ya dwene ma friend sen oman bia sika sem ni na pomdi hunsem entumi tutoto yi enro no baaye nso na manya wo mu wo sika no ase de wo mu pese ye wo mu kan woni a woni sika no ese ne no mampani Akufo-Addo si da bi sa covid vaccine na wo de politics no wo munyai na wo nhwema enro no aman bia nya bi na oba Akufo ho to na ewiase aman nyina ho betom chense ye beye no friend sen ayi a graphic front page so and a mandatory vaccination Okokotaka International Airport mandatory some can say na Kumasi na the issue of billboards no I say one to in free hono ya union na na ujima ono na need akire ma me no entwetwe enkomo na yenhwe na na otemenka meton kapamina bibia boko de bibia boko okay ya kasa na pay billboards gusu sisi Kumasi Montreal say they be that so after enwanyume ministry com no na near every town no odeno kwaku apia opese obey Ashanti regional NPP chairman ne de no na every com na me ne team ni bidi nkomo no mo chima ompese answer na time be so no on say am time and say am deadline so bia enyi enfio ompese nka answer na deadline be so ne de na omabomadian na omde wokum nyina be enum na wokum no ni nyina omawawai answer na deadline aso okay no mo be BT deadline aso da ben nyame adoma enne midnight 12 say omode ho nyina omakoyi ya regional minister ne various MMDs no nyina beko na omakoyi sa billboard and banners ni nyina efikurum. Okay, opani makuru wabo ni din sa onu afia se wotutu ni de enti e kasa ehemfo de na wa wotwam onam kroma ya wohunu ana ya na answer na me free Central Business District any Kumasi proper no Greater Kumasi no na Dr. Baumia ni de okrum beye miensa at 9 na so far mehunu Araga Johnson kwa mienu na other areas so ebi wo ho akoto every year doctor on a year minister for agric ono so de okrum pa na okan o hwa ne de ne do so okrum I see pina okrum na agric minister ne billboards ne do so Kumasi Montreal so pa e do so pa Kumasi menhu ya mehu be 8 watche na okrum ne de do so boache chairman Jako former energy minister ono so de okrum would wani tre so fulai and in important one so obey me and sa esisi ho Jogati and na mismi hu Jogati de okum ufi Kumasi obuase kwan so na oba Kumasi answer na Bidru Santase no honorable Jogati ono so de okum enti sa empenyufo any main people so far me hu so mo de okum Dr. Mr. Lanchamantin me hu ono so de baako awo asafo labor area hon na say ni nyina eda so okuma so far na answer na de besta no mu nyina enkonko yi yenim say ene answer na deadline be so no sa billboards ni nyina be free kum dia na baako so very interesting ni pe wo Asante Mantem ebusa the idea behind it baako a Dr. Matthew Poku Prempe do na friend na po ono na si ono na mfoni da so Vice President Dr. Mahmoud Bamia infoni da so na President na Dankwa Akufo-Addo ono so infoni da so na nipa pina wa Ashanti region ebusa ede ne bema Dr. Bamia amount sa billboard no enti so far and ye hu intention no but ye hwe say enne ebeko na wi na sa billboard no so afriku no but sa billboard na ye hwan dia na podia na Vice President dia na podina guso na podina eguso okay Osha Nidin and he being the MP and also count and Minister of Energy and also a count. Enti welcome Ashanti Nipa Eba Ashanti that's delegate no Eba Ashanti Mountain
na ono no was vice president and president omunyina mfoni eguzo. Okay, aside billboards no your banners and posters and there and also exercising na so far banners any posters there minyahu bi niam hu bi flags NPP flags and unam Kumase Aka Road ufe juso ura Kumase eba bejuan rajansna street light ukum na NPP flags essence so unam the bit say new road Astor new road na and also NPP flags essence street light so enti bibia cheste na watwe awie ye de NPP ukum omokum na oka t-shirts and banners any posters no and I kai me Akufo-Addo na no kwesi ada yakwa Akufo-Addo Dr. Baumia ebechano nipa bia isisi some Dr. Baumia supporters omo de t-shirts and banners ebe showcase ho even though directive and penny for the bar na no yawadan a chese star t-shirts and banners no before during the conference that t-shirt and the banners and you can say Greater Kumasi Obia showcase bino almost showcase bi which is contrary to near empenyim for HSA omonyano enti so far t-shirts and banners are yahuno krum de Dr. Baumia de ewo Akufo-Addo ase. Clearly, from what I said today, I feel say by midnight, then you have the banners. No, be at me. You need the free Kumasi abontre so. I don't know. Well, but yanshe na now. Yanshe say adebesano midnight and then midnight no normal timi yi banners ni na dey free crew. Na now me da say yamfense ya. Na now juma me colleague with Insura FM and me no atwetwe enkomo no. Otidi na ebo boy no. Banners billboards no e wo krom billboards no ana boss enyum no ye wo krom no anu bo hwan I want an hu atom emema wo krom emema wo Kumase emema wo se krom ba for yen traso se ko propose za obo mama hwe din no boy no bo agric minister free akoto obo jogate obo Dr. Baumia obo na ponso so de ewukrum Alan Chamantin on the sine de ba ko pena former energy minister yes Wachejaku I say omo billboard say wukrum anu no ba for ento aso CJ graphic na me san to aso say I know so mandatory vaccination and so asase e wo Kotoka International Airport nti ene wutu kwan na wo ba ufra bruchire ba na anase ufri he ko na uduru ho no na pane no ngwe mfa wo card ya nkyira ene yetwe ye che wa na ya wo bi ansa na se wo be wuro ma wo wuro ma ba wo be konso a wako ene mandatory vaccination and a birth and death registry so local government minister Urada Kwakubotwe chiremu say dey obe revampino and I'm so am one headquarters and as a head office na e wakra no obe relocating obe ye free ho e dey akoba bifufuro no why bibia digital na digital na wo ba be no enye safe na wo pe o friend same birth friend saying card bi ana se bibisa na fe na kwa ha ehene ye wo ni ade ye data ni nyina ye baako enti ye bo na wa fele yi nsem we anu yi anu na chese bibia de na kwa mu ne owura Dankwaku-Botwe ne kobi ayina edin komo kobi asma ana edin komo na wo kyerɛkyerɛ mu esa ana eda ahanum kama wokɔ center spread graphica vice president omampani abede kyerɛ Dr. Muhammadu Baumia na wa launch TVET service na wo kyerɛ mu ese TVET enye enwakuo ahodo no institutions ni nyina wa twon aba TVET ase no sese wo do mo nkrata no bibia ye next year computerized
school selection and placement system no wodo mo baba be kan ho nti obi wie obi tro ne BEC wie GHS no pese okọ nto aso suku a enye we kan no behwe ebi opese okọ technical na na akọ to business school opese okọ ha na da bi osese de TVET aba be sa ase nti no eduru sa selection system na computer no behwe akola asese okọ technical school na say wokọ vocational school no wode no bekọ ho no sa pepepepepepe eno na mampani aba de ahire Dr. Mamadou Baumia alanche no nrai fe graphic edia wode enam eno no call back page no so a Ghana Health Service alanche campaign a won so ese maternal death kwa na ekosoro intinese so hwe hu bibinti campaign a wo hwe no de asi ano no wada no edi owura Dr. Patrick Kuma Abuaje oye Director General Nifuni eda graphic eti ehonum ba fa ba mo atwa so but mame mbohwi na mentwam adomonline.com wi a wo de nkrata nkae no wo de atwa so eno na me hunu abayo yi anu oka Ketaskufo Lamisi yes Lamini no de Lamini Francisca Lamini yeso onko Dubai a wo se ninu ya mema no nko bia onko no na eno na me hunu wasi results wonderful meso ma hu dada na ene Adomonline wo mo de abamu abakọ no so ka ho wo mo de ono so ne results ababetuja bright senyo gajo ono so no result okọ Adomonline Lamini abayo ano I said last year Ochro was in the bill yes and also blow and this year na final no so no what's actually what you agum sa no anti bright there no and also so Adomonline na okọ ebinum etino eka and I'm who girl there A1 ya de ebeja wo mo na o show obi so dia afin when him results na friend no afin no say year won so outro E now sun line and outro F now sun F no line was I say afin no e bia no twetwe ahonti obi ho afin aggregate ne so was we dey aggregate 6 also dey 68 aggregate 68 well Adomonline ho so okọ abehunu ECG wo ma share meter reading ase e wo krobo no so ehon sem no eda adomonline.com but Jesse CJ I will say abaya ne de no tomri bia utine dibuwa no enye suku awuko utine dibuwa wa baby a wo se bia ne pio yeah okay last year ba ku bi so no so adesu say yeah eno na BEC adesu ye koye program on scholarship for butri won baby a no say me koye Dwaso Nsem adesu sebita frate obi ohorma okopresek obeya yi in chance obi so say yi friend sem tuku bi kura no so benya in chance and sometimes you know once etini dibo ade a na dibo awo sem yanko aso and daily guide otumfo gold coins details out and no just say now twetwem no awie ekoside no ye permission bia ode ama KGL ama Bank of Ghana na mom ana waye otumfo coin bia gold coins bia nitina deda so na KGL for na ye but matese KGL for na mo ye wie no man so ama to de edikan 1 million Ghana cedis come to coin edikan ni ntia so no to de sa wo de yeden wo de to wo yeden baby out here asema baby sa no baby out here asema baby sa no mrasa be dwamu tia me pani enhia wo ho ba fu asema mpese mchense enhia wo ho nti baby sa wo to de aide ana mema okrum ai mrasa be dwamu tia me ye papa agwamba me yenu se otukwan kakra ne mom no se delegate say why okay motion bia NDC de atudwa no o se oyoke enti Dubai no ti na ono so o kan ensembo yi na mampani Akufo-Addo ni phone da delegate ni ma o se covid vaccines no o de atu European Union parliament ni nyina nso mo hwe na nuro no mo nche ma obi bia nya bi o ba ko hoto na ene nyina ho ebeto yen free TVET begins next year into be call technical vocational school next year no onso so said the free SHS no course apepepe na beko na court nso so throw out Canada MP ya as North MP ho ensensem no no so akopie court ama court na Ghanaian Times de ni CJ Ghanaian Times na wo say
na Akufo-Addo da ha no maboso make COVID-19 vaccines available no and a commercial quantity on so I oti mantemu no say Ura John Ura Samuel na say a good news papa Emma Ghana name no 2020 full security vulnerability analysis and what say nipa 3.6 million people and they lack food omunya aduane ni na say the ochirem no say nya say aduane no omunya bi ni o name no the right time ebre say omunya say aduane di no omunya analysis na empanifo de atodwa na akọ Ghanaian Times page 16 hɔ a na story ni nyina da na memo so kakra o say nipa be say 3.6 million Ghanaians 12% of the population no na food insecure and 2020 comprehensive food security and vulnerability analysis no e de atodwa o kire say per the report no enuane no enye se bi omunya nuade ni nemo na say it does not mean say there's hunger in Ghana nemo no enuane no omunya enni no ni bresem say bia we bia kokoro no person no ma kokoro no enam bribi nti bia kokoro na nka no pa no nsia no benom na nto donkron disi je wa hu bi da so hu bi obo ho no patutu no wo gobe sana wo pa kire se bia nipa ni nya duan ni nemmom no at the right time say aduan bi wo ho no ma say de ya sese no sese onya ni di no unya e bia na o kan de wo anga sa udi fo enya no ne ye ka na patutu fuo ni akukọ achi say o kan report no o kan say o choice ana say yin so bia na no so e wo mu say Ghanaian Times and o kire say enye say bia if they lack food and say there's hunger in Ghana na nemmom no nyesa and it's House of Folk Kotoko and so a return for midweek action now ene ebeyedwe Kotoko ne RTU has and so e de betue musa setman and so say eboso sa Nitiwul and our propose new presidential jet for Omampeni na say eno so e wa ha and plot against my business politically instigated where Council of State member and Mame Hene and ono so e de ensemi etudwa all kan ensemi fa ne say adwuma no nipa bi etietia nipa bi wantwantwu bi kokoko so na e yade a etia no chese da bon krata no ebi ewum ba for first year mama na fei men try na kakra na mrantia no mo fa agodi ehun sem na meto aso enti aya hu me office why ba for me hu office yeah me hu office yeah wa kan hu for I don't say bokwa